Obo kurondera ekibiina kya NRM obushagi kikuru kugenda omu maisho, abarukuruga omu ofisi ya RDC batandika ihuriro y'okushwijima enkozesa ya sente za PDM omu Murika. Kwonka kandi abatuura bakantaganya bebembeirwe kansara waabo bashoborera nk'okwo enshonga y'obushuma etabukire n'abarukukozesa ebitokooza bwongo. Twina abana bingi bakureze enjaga, twina abantu abakire n'abana banange aha rwisentire abantu rukote ryo tunajuru bahereze cyangwa mukazi w'enyanya n'akamotoka umushango tureke kugamba omunonga abo kuba bariho bakunda ubuzima bamwe abatungire sente za PDM kandi abaramburwa RDC basima gavumenti habo kubishika bakabaha sente zo kwetungura. Insima gavumenti mukanye n'umwana mbi nafune sente za PDM nasikoresa nayara nasimba jo mwana nagureberaje atuga umwana n'ugwanje orukurra PDM mu Kakindo yashoborera ebizibwe bari kubugana omukwereza sentezi ko kuba hano ugaba sente ushanga ngo hariya ha system ahikugabira sente utakwikizwa kumugabira sente mwenanisha aba government eyambe abantu abasigire omu banka ya DFCU kurengo nabo babateraho muringo bakubasa kufunira mu sente nabo bakabanka abandi. Oriyo muhwezi wa RDC yasima bakoze isege sente za PDM kandi yasima na President Museveni ahabwe ntekateka nungi yo kutungura abantu. Nyenda kusima abahingi ba Kakindo nimwe bari abamwe esente za PDM zibenze kore bitakushoboroka konka twatandika kureba ibintu bya PDM. Nyenda kumanyisa abanyakakindo mwena ngo iki necyo kureberaho aha bahingi ababitwarambura kandi tusima President Museveni agagasha kwa sima na ume hawa tayari West.